Gloria lilek mulej. Thank you Jesus. Nilqawkom eżis aħwa familja River of Love u inkom Maltin u Għawċin li ta' spiss segwu dan il-ministeru. Grazzi lil-lejla għaziltu li tkunu maħna. Isimawni sewa, isimaw il-kelma tal-mulej sewa, għalix minn qalbi nemmen li dan huwa wieħed minn l-aktar, jekk mhux l-aktar, messaġġ għal-qalb tal-mulej. You'll be surprised. ħatkunu sorpriżi sa ċertu punt għal dawk li forsi għadkom ġodda fil-mixja tagħkom fil-mulej. Imma baxxu raskom, itolbu miegħi minn qalbkom, nitlob l-Ispiritu Santu biex jinvadi li moħħi, fommi u qalbi u ħsibijieti. Mhux li biss ma dawk kollha li intom qed tisimgħu u segwu u li f'dan il-kliem tisimgħu il-qalb tal-mulej xi jixtieq, xi jixraqlu u xi jxenna għalih mill-poplu tiegħu. Mulej Qaddis tkellem inti minn fom il-lejla. Grazzi li inti tatina ġuħ waġġ biex nisimgħu nilqgħu minn qalbna kliem li jbidlilna ħajjitna u jippreparana għall-eternità. Mulej Ġesu, aħsilna bidem Qaddis fejn hemm xi ħaġa li tifridna bejna u bejnek, mulej neħħiha minn nofs issa stess. Fejn inqasnik jew inqasna xi xejn, aħfilna u daw kollha li tisegwu mulej misshom bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek issa stess. Żurhom biex il-preżenza li tinsab hawnhekk fostna tinsel fuq kull wieħed li qed jisma' u jissegwi dan il-messaġġ illejla. Għall-glorja tiegħek missir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ġwanni kapitlu 4. Ġwanni 4. Isimgħu bir-reqqa. Ġwanni, l-Evanġelu ta' Ġwanni 4. Ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek, jistreċjak, jiċċallenġjak u jbidlek. Darba l-mulej waqt li kont l-Amerika kont qed insuq, niftakar kont qed insuq qed nitlob u niftakar id-droppja li kelma f'qalbi. Ħanilkom bl-Ingliż l-ewwel u mbagħad ngħidilkom bil-Malti. Fejn mulej darba qalli dak kliem, qalli son I stretch you so that I can fit in you. Nistreċjak biex jien nkun nista' nammar fik. Jiena fimtu xi rid jgħidli. Nfimtu. Ma meta l-mulej qed jistreċjak dejjem għal ġid tiegħek. Għax jemmen fik. Għax jħobbok. Għax inti msejjaħ u magħżul minnu. Halleluja. Ħanibda minn vers 20. L-istorja hija hawnhekk kien hawn mara Samaritana u li marret tiġbor l-ilma ħdej il-bir. Il-bir fej in-nisa tar-raħal kienu mdorrin imorru jiġbru l-ilma minn ġonna dan il-bir. Però marret hemmhekk waħda f'sija, mhux probabbli f'nofs ta' ġurnata tiżreġ bix-xemx bħal manna Malta bħalissa. U sabet il-Ġesu waħdu u l-mulej kien ħajbidlilha lila u l-daw kollha li jafuha il-ħajja tagħhom kompletament. U l-mulej talab il-mara biex tagħtih l-ilma. Ma kellux barmil, mhux ovvjament, u kienet jittestja. U Alla li l-ilma li nagħtik jien u ilma tal-ħajja li ma jaqbdakx iktar raġġ once idduq dan l-ilma. U l-mulej Alla qaltlu mbagħad qaltlu Muallem mulej, Muallem, Rabbi, tini minn dan l-ilma. U biddel l-argument u beda jkellima fuq ħajjeta personali. Prattikament kif ngħidu bil-Malti beda jaqrala ħajjeta. U Alla mur ġib il-żewġek, qaltlu li m'għandix żewġi,
Alla sewwet tgħid Alla x'inti tiġa kellek 5 irġiel. Dak li għandek issa. U malli Alla hekk, ovvjament, ġaba ħadfilha l-attenzjoni u tagħtu l-attenzjoni sħiħa. U beda jkellima meta jarfet li kien profeta. U saqsidu mistoqsija. Missirietna vers 20. Kienu jadoraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Fuq x'inhu s-suġġett mela? Fuq l-adorazzjoni. Missirietna kienu jadoraw lill-Alla fuq din il-muntanja. Imma intom il-lut tajdu l-post fejn wieħed għandu jadura lill-Alla jinsab f'Ġerusalem. Għalila Ġesu, emmenni mara, jiġi żmien meta mhux fuq din il-muntanja taduraw lill-Missier, anqas f'Ġerusalem. Intom taduraw lil dak li ma tafux. Aħna naduraw lil dak li nafu, għax is-salvazzjoni ġejja mill-Lut. Imma tiġi sija, anzi jista' hi, u aħna tiġa qegħdin f'dik is-sija, meta dawk li tassew jaduraw, jibdew jaduraw lill-Missier fl-ispirtu u fil-verità. Għax il-Missier ukoll nies bħal dawn ifittex li jadoraw. Il-Missier ġieli ħsibta din int. Hemm xi ħaġa li Alla ma jistax jagħtiha lilu nnifsu. Alla jista' kollox. Le, ma jistax jadura lilu nnifsu. Ma jistax jikdeb. Ma jistax imur lura minn kelmtu. Ġinkella x-xitan jakkużah bħala giddib. Imma xi ħaġa li Alla ma jistax jagħmel, ma jistax jadura lilu nnifsu. U din hija xi ħaġa li jiena u inti biss nistgħu nagħtuh din ix-xewqa lil Alla. Jiena u inti biss nistgħu nwettqulu din ix-xewqa ta' qalbu lil Mulej. Ħadd iktar. Ara x'influwenza jiena u inti għandna fuq din id-dinja, inkluż fuq Alla. Ġifieri kif jiena u inti nistgħu dan l-Alla tal-univers nistgħu niġbdulu l-attenzjoni billi nagħtuh dak li jixtieq. Dak li aħna biss nistgħu nagħtuh. L-anġli imuh ukoll. Imma mhux l-istess qima. Għaliex l-anġli qatt ma ġew mifdija. Il-bniedem ġie mifdi bid-demm tal-Alla. Il-qima li jagħti l-anġlu lill-Alla mhijiex l-istess qima li nagħtuh jiena u int bħala poplu mifdi bid-demm tal-ħaruf. L-unika tip ta' qima li Alla jixtieq tassew b'qalbu kollha u qed ifittixa. Immaġina Alla qed ifittixa. Taħseb li tisiba? Taħseb li tisija? Xi ħaġa interessanti għax Alla hawnhekk ma Ġesu mhux qed jgħid dan il-Missier qed ifittix. Evanġelisti. Dan li Alla l-Missier qed ifittex. Apostli. Dan li Alla l-Missier qed ifittex. Ushers, greeters u bar attenders. Ara ma tifmurix ħażin, Alla kollha jixtieqhom dawk għax għandhom posthom fil-Ministeru tal-Knisja u tal-Poplu tal-Alla. Imma hemm xi ħaġa waħda biss partikolari li Alla qed ifittex. He's seeking, he's desiring. And you are the only one that can fulfill that desire. Dak huwa l-unika ħaġa inti biss tista' twettaq din ix-xewqa tal-Missier. Alla huwa spiritu. U dawk li jadorawh għandhom jadorawh fl-ispiritu u fil-verità. Fl-ispiritu bil-verità, number one, jiġifieri għandek bżonn l-Ispiritu Santu. Għax il-qima vera ma tistax tiġi mill-ġisem. Il-qima li tifittex Alla mhix qima fiżika, jiġifieri li hemm manifestazzjoni fiżika, imma inti bniedem jista' jkun qed jagħmel l-aġir fiżiku minn barra imma m'hemmx l-Ispiritu Santu involut.
l-ispirtu tal-Alla mhux involut. Għaliex din it-tip ta' qima li Alla tifittex trid tiġi mill-qalb. Tista' tgħallem il-pożizzjonijiet kollha u ħanitkellmu fuq il-pożizzjoni ta' qima li Alla il-Bibja titkellem fuqha. Imma inti tista' tkun qed tagħmel il-pożizzjoni tajba imma qalbek mhux involuta. U fil-verità, issa fil-verità naf li di l-iskrittura ħafna Kristjani jinterpretawha minħabba l-Bibja u vera. Titkun taf il-verità, titkun taf il-kelma. Ma fil-verità tfisser jiġifieri, mhux għax biss tkun taf il-Bibja, jiġifieri Alla jrid qima reali. Iridek tkun ġenwin, iridek tkun reali. Qed tifhem reali? Jiġifieri jekk inti li Alla jaf kollox u jara kollox qabel ma tgħidlu kalma tiġi jaf kollox il-kundizzjoni ta' qalbek, ma tistax inti jekk qed tħossok tali mod inti taqbad copy u paste u tagħmilha mod ieħor b'mod mekkaniku. Alla jrid qima ġenwina li ġej minn qalbek u tkun reali. Qed tifhmu? Dik tfisser to be real. Li hemmhekk fil-verità dik hemmhekk tfisser l-iskrittura. Alla jrid li inti tkun reali. Be real. Meta tiġi mill-qalb, il-qima li ħad toġob Alla bil-fors trid tiġi permezz tad-dem ta' Kristu, għax kull forma ta' qima dejjem trid tiġi mifdija bid-dem, u t-tielet trid tiġi reali. Ħanilkom xi ħaġa malajr. Aħna kull meta nintaqgħuna l-erba' issibtu l-ħadd. Taf xi sejħulhom daw il-laqgħat? Worship service. Qed nitkellem fuq il-worship. We call these worship service. How much are we truly doing a service of worship? A worship service. Oħra. it-tip ta' qima li l-mulej jrid u jixraqlu u jixtieq mhijiex kwistjoni ta' show. Ismawni aħwa, jiena nemmen fix-shows, nemmen fix-shows Kristjani, nemmen f'entertainment Kristjani, imma jista' moħħkom hawn intom daw kollha li tkunu fuq il-pulptu tkantaw iddoqqu sew fil-passat u sew fil-futur u sew preżenti. Anka hemm. Għandek bżonn pulptu, għandek bżonn palk biex tqim il-mulej. Imma jista' jkollok kant, jista' jkollok mużika professjonali u Alla jixraqlu mużika professjonali u kant sabiħ sewwa għax daw il-ministri, għax daw ma ministri jiġu ministri għaddejja tfisser qed jgħinu sew biex bl-Ingliż to usher il-preżenza tal-Alla imma wkoll to usher the people of God in the presence of God. Idaħlu l-poplu tal-Alla fil-preżenza tal-Alla. Il-ventom jsiru conduit tal-preżenza tal-Alla. Il-qima tal-Alla li Alla jrid mhix xi performance. Jiena nieħu pjaċir meta nisma' gruppi kbar madwar id-dinja u li ħafna minnhom jekk insemmihom tkunu tafu bihom, ma marrit maqdar xejn ġast għalina li qed nisimgħu dal-messaġġ. Nkunu aware li inti jista' jkollok luxma ta' show. Aħna ringrazzaw l-Alla, grazzi għan-nies li Alla b'tom talent f'din il-Knisja għandna dal-palk sabiħ. Lussu. Grazzi Ġesu tat-talenti li Alla poġġa fi qlub tan-nies tal-poplu tal-Rebelum. Imma jekk ma noqogħdux attenti, daw jistgħu jkunu distrazzjonijiet. Naf praise and worship teams u intom tafuhom madwar id-dinja u din mhux għall praise and worship team, għall Kristjani kollha. Għax anke il-praise and worship team mhux tiġi biex jagħmlu show, xogħolhom hemm biex huma jgħinu lil poplu tal-Alla jidħlu fi spiritu ta' qima. Kenneth Hagin kien jgħid xi ħaġa interessanti u llum nifhimha ħafna wara 20 sena xogħol pastorali. Jiena ġieli ngħidilkom ejjew nagħtu ċabċipa kbira lil mulej. Isimgħuni sewwa. Minix kontra li nagħtu ċabċipa kbira lil mulej, għaliex fil-Bibja tgħidlek clap your hands all you people ċabċipu lil mulej. Jiġifieri hija forma ta' inti għandek strument. Idejk hija strument. Leħnek huwa strument. L-Iskrittura tgħidlek fis-Salmi
biex nużaw l-istrumenti biex nqimu l-Alla bihom. Imma rridu noqogħdu attenti li da kollu qed jiġi ntużat għal l-iktar skop għoli u qaddis qudiem Alla li tqim. Iżimgħuni aħwa. Mill-bidu ta' Ġenesi sal-aħħar ta' Apokalissi innotaw xi fittex Alla kontinwament. Ima. Issa, għandek manifestazzjoni unkella aġir li jiena u inti għandna nużaw fil-qima. Però once again, mhux waħda tirreplace l-oħra, jrid ikollok il-qalb u jrid ikollok l-aġir. Sewwa, hemm pożizzjonijiet ta' qima li Alla jirrikjedi minnha, jixtieq. Number one, Alla ma jistax jisforzak ta' duraħ. Tifma Alla mhux ħajsforzak. Għaliex li tqim tfisser, isimgħuni xemanit, il-kelma tqim tfisser ukoll id-diska l-iktar favorita tiegħi f'ħajti. Tiftakru x'jisimha? To lavish my love upon you. Dik il-kelma tqim. Tqim, waħda mis-sinifikati ta' tqim tfisser iżek inta tferra l-imħabba tiegħek fuq il-mulej. U hemm diska hija l-iktar favorita diska tiegħi kemm inni fil-mulej, 30 sena. Sewwa, imma anka meta Alla xi ħaġa interessanti, meta Alla bat lil Mosè biex joħroġ il-poplu tiegħu mill-iskjavitu, għaliex ħarġu? Għaliex qallu biex joħorġu? Qallu irrid noħroġ il-poplu tiegħi minn hawn biex joħroġ iqimni to worship me. Wow. Alla ħareġ il-poplu ta' Izrael minn ġewwa l-Eġittu minn iskavitu. Mhux biss biex jidaħħilhom fl-art imwieda u jkollhom ruxma ta' ħalib u wasel, imma biex ikunu poplu li jkunu dedikati bħala poplu ta' qima lil Alla. Fit-Testament il-Qadim għandek Deuteronomju u Levitiku, għandek ruxma ta' sagrifiċċji msemmin kollha biex tqim l-Alla. Huma kollha sagrifiċċju, they are sacrifices of worship. Il-kif għal raġunijiet differenti għal xiex tqimu l-Alla. Sagrifiċċji ta' ringrazzjament. L-Iskrittura tgħidlek fil-Lut 13-15 tgħidlek aħna llum kontinwament imsejħin biex nagħtu tifħir u ringrazzjament lil mulej li huwa s-servizz tal-fom tagħna ta' daw kontinwu. Il-bniedem li ma jirringrazzjax il-Alla kontinwu huwa bniedem wis probabbli ħadaqbdu jgerger jew tgerger. Isma' għandikom punt ta' revelazzjoni li kienet ukoll revelazzjoni għalija waqt qed nipprepar dal-messaġġ illum. The more you praise, the less you grumble. The more you grumble, the less you praise. Iktar ma tgerger, inqas ħadd għal faħħaru ta' dwar l-Alla. Iktar ma tfaħħar lill-Alla, infatti għaliex batulhom srib? Għaliex ma daħlux fl-art imweda? Għax minn flok ħarġu biex iqimuh, ħarġu igergru kontra tiegħu. Tgħid il-Knisja da tagħmel xi ħaġa simili. L-inqimu l-Alla mhux xi talent show. Isimgħuni xew, isimgħuni sewwa tifhmunix ħażin. Jiena favur meta nara choirs u għal dawk li jmexxu l-choirs mor kelmu lilhom mhux lili fih ħafna xhur. Imma xi kultant irridu noqogħdu attenti bħala Knisja u bħala poplu tal-Alla mhux ever biss, kull min qed jisma'. Li l-choir ma jispiċċax talent show. We can have talent shows in the church. It's nice, but it's not worship. It's a talent show.
tifmu? Worship, il-kondizjoni tal-qalb hija totalment differenti. Ismaw moħħkom hemm. Talent show, thank you. Worship, it's all on him. All on him only. Talent is thank you. ċabċpuli, kolħat ċabċpuli. Come on, ċabċpuli, ma ċabċpuli, ċabċpuli, ċeddi dana, Thank you, għatta prezza u talenti, grazie. Mandu xaqsam xej ma worship. Xej. Minix kontra talent show, minix kontra shows zbieħ kristjani, nipreferi kieku show kristjan mill-li show ta' d-dinja ovvjament. Ma mux worship. Worship. Il-talent show, il-focus huwa il-performer. Il-worship service, il-focus huwa Kristu. Allah. Hallelujah. Aziz poplu tal-lan. Tħallix il-laddu jizakom. Ismawni sewwa t-nejdilkom minn qalbi. F'20 sena esperienza pastor, boħkom għaw ħanidilkom. ħanġibilkom naqra l-bizat Allah. Mux titwerru minnu, imma naqra bizat Allah li hija healthy. If u l-darra ġejdu kemm inti bravu prosit imnalla ġejt il-knis, iqaf, stop it. Iqaf il-loq tgħidha kemm għandek l-għnadi, kemm nuhu biġir nisimek ndaxem, iqaf il-da tgħidlu kemm inti drummer post, naf. Anka jena ninkoraġġihom nidilhom kemm. You're putting a test before them to corrupt them. ħanfakkarkom itolbu għal dar-raġel, itolbu għal min ikanta, mhux għax għandu talent, nirringrazzja Alla għal vuċijiet sbieħ tal-ġen. Itolbu għalihom għax l-esperjenza tiegħi one of the main targets of the enemy is praise and worship. Tolbu għalihom. U mill-esperjenza tiegħi. U xud minnkom mill-esperjenza tagħkom ilkom fil-mulej. Għadek ma tafx kemm waqgħu ġganti minn hawn. Mhux dawk biss, predikaturi u minn kollox, evanġelisti, apostoli, propri kollox. Imma da kien propju l-ministeru li kellu Luċifru fis-sema. Intom tafu li x-xitan juża l-mużika biex ibiddel kultura u Alla juża l-mużika l-kant biex ibiddel atmosfera. Biex meta intom tiġu għaw fil-ġema jina u inti neħħi għajnek minn fuq dan, naf li Augustus. Halleluja. Neħħi għajnek minn fuq dik il-mara u nisa li kantaw. U fuq id-drummers, għaxanna ngassar aktar minn wieħed, u aktar minn waħda u għed. Neħħi għajnek, zbieħ u ma zbieħ, u vera kunu zbieħ number one nistalla. U li talla kolla ma zbieħ. Immodu attenti, tpoġġu l-għomx test u d-dimum, tuqot faxħarom. Nista, every now and then, ta' mux kull darba. Ringrazzja l-mulej għalik, il-mulej zommi dej fuq, that's it. Kemm inti bravo past, kemm inti bravo brother, kemm inti bravo stop it. M'intix tinduna. Ma sax insomma sewwa insomma. Ismawni, mela, tħatu, mela ħanduq sew. Lilu, mux kemm id-doqqu tajja pass. No! You missed it again!
issa minn flok tgħidu grazzi li għodu issa ndawruh dan. U għajdu il-grazzi kemm inti bravu. Kemm inti bravu. X'leħen għandek kemm inti bravu. Ekket namlu. Alright, ma tiħor, ha? Kemmu bravo dal-pjanu. Alla jbira, kemm inti bravu, Estrina. Kemm inti bravu. Wow, xi ġmilja maħa fik. Kull ma aħna biss, huma instrumenti aħna biss, that's all. Just an instrument. That's all. U minn flok natu ima għal xiex dan l-istrument ġi kreat, nispiċaw natu ima li l-istrument. U nħassruħ. Moħkom għaw. Jekk kien possibli u sar li jitħassar Luċifru f'atmosfera perfetta, żgur titħassar int f'atmosfera imperfetta. L-Iskrittura tgħid u tallimna it-tifħir li l-bniedem iħassru. Tikkontribwix għad-demonju inti biex tħassar ħuk jew aħtok. Taf kemm kien hawn nies li kienu fil-ministeru bħal kull wieħed minna, m'hemm bżonn tkun fuq il-palk. Fil-kant u mużika. Kemm konna ngħidilhom be humble, brother. Be humble, sister, għandek talent sabiħ imma kun umli. Pumli. Għax, believe it or not, this is fun. Aħna jina u inti nafu li aħna ġejna kreati fi ġbijat Alla. Vera jew le? Xi jħobb Alla? Xi tħobbid? Taf li inti tħobb tiġi adorat ukoll u mod ejma? Do you know that you love it? I'm not trying to be fake, I'm being very real. Men and women love attention. Do you know that giving attention is a form of worship? Kolla għajdej, kunu onesti u d-dimalla li għaf il-verita kolla. Kama minnkom tuħdu pieċir meta ċaħat jgħatik xie kelma ta' għat jgħatik attenzjon kemm inti sabiħa. Xlibs għandek, xiex għata xara għandek, bro, kemm inti gustus, kemm nammirak, kemm għandek postur sabiħek, dritt. Kemm inti bravu, il-mer kemm tipritka qawwi, il-xenna għandek, ximkien ġewwa fik, inti qed tħossok. U wara ma tiġix tgħidli mhux vera. Għax inti kreat fuq iġbija Alla that inside of you somewhere you love to be worshipped. Given attention. Ma inti tittejx konxju li l-attenzjoni jina kull ma jina biss instrument maħluq biex nagħti lil ħalliq il-worship u l-qima u l-adorazzjoni mhux jien. Għodu attenti. Għax titħassar int u tħassar il-ħuk jew l-oħtok. U worship mhux biss kant, għas kontru Romani kapitlu 12 vers 2. Worship hija ħajja. Uj, meta Abraham Alla qallu ġib li l-unika eben li għandek, il-dak li tħobb l-aktar. U ġibu fuq il-montanja biex inkantaw diska fl-imkien. Ek qallu. Bl-Inglis, nipreferija. So that you may worship me. So ħallinti tkun ta'tini emmek intom ta'tuni ima. Meta Alla sejħ l-Abraham, sejħlu biex imu fuq il-montanja. U x'kienet il-forma ta' ima? La kienet slow song, u laqqas fast song, kienet sagrifiċju. Tmut. Amen, aħwa? Il-kelma worship fil-Grik hija l-kelma proskeneo. Proskeneo. Tfisser dbus.
fil-ktieb tal-Proverbi u anke s-Salmi, fil-ktieb tal-Proverbi tgħidlek kiss the son. Have you ever kissed Jesus? Taf hekk tgħidlek fil-ktieb tal-Proverbi għadu 30? Tgħidlek kiss the son. Bus il-liben. Ġi libistu l-mulej. Il-kelma proskeneo tfisser ukoll bħal meta kemm minnkom għandkom xi kelb jekk tħobbuh dal-kelb tannuh. Meta jiġi jilaqek dal-kelb u jilaqlek idejk hekk dik tfisser proskeneo. Meta l-kelb jiġi jilaq idejt sidu. Proskeneo. Ġifieri dal-kelb tant iħobbok, tant japprezzak għalih għall-kelb int Alla. Taħslu, tieħdu jimxi, tipproteġġih, titimgħu. My master must be God. Let me worship him. We, doggies, the God we worship is God. Aħna mingħajr Alla we are dogs. Ekku. Imma lissa minna wulid. Mela jekk if I can worship him as a dog, how much more as a son? Jekk jiena għandi nqimu bħala kelb, għax il-Bibja tgħidlek il-kreazzjoni kollha tqibel Alla. U mill-kreazzjoni kollha tgħid il-qima. Mela kemm jien iktar bħala eben li issa fi Kristu għamilni fl-istess livell tiegħu. Halleluja, mux tfaħru tirringrazzjah kontinuament trid. Ħanidkom ukoll proskeneo. Tfisser ukoll di. Nixtieqkom tattribwixxu u tadottaw dawn l-użanzi bibliċi fil-Bibja. Isma'. Waħda mill-affarijiet li proskeneo hija tinżel għal-kob tgħid tqim il-mulej. Ħansaqsikom mistoqsija. Kemm il-darba tinżel għal-kob tgħid quddiem il-mulej mhux biss fil-Knisja ma? Anke darek. F'waħdek. Ħaġa oħra. Stop it! Inti tħobbu l-Alla? Mela bil-qeda u toqgħodx ta' maħmerijiet. Please. Qed nitkellem fuq kif tqim mill-Alla. Jinteressak? Mela isma' sew. Love you. Meta aħna nqimu lill-Alla, dinja waħda mill-pożizzjonijiet fil-Bibja xi tfisser tqim l-Alla. Issa għal darba oħra. Tajjeb li nagħmluha din u ħanejdilkom xi ħaġa l-mulej darba li qal li meta kont qed nirejma. Ukoll din ukoll. Tqim l-Alla. Użawha dik. Tfisser proskeneo dik ukoll. Però ħanilkom darba x'qal il-mulej. Darba konna ġo revival service kien hemm madwar 5,000 ruħ. Kulħadd ikanta jwerżaq u jaqbes u nifirħu hekk. U f'daqqa waħda l-mulej qal li irridek tinżel għall-kubdejk. F'atmosfera fejn kienet mhux atmosfera ta' hekk, atmosfera iktar ta' ferħ actually, li ma fiha xejn, anzi hemm ħina wkoll. Sewwa. Imma niftakar għalli ibni inżel għall-kubdejk. Daw iċ-ċirkostanzi li qed tara madwar kien jekk tinżel għall-kubdejk. U għalli dil-kelma. Għalli l-kreazzjoni kollha tinżel għall-kubdejk qudiemi barra l-poplu tiegħi. A man on his knees cannot fall. A woman on her knees cannot fall. Raġel għal-kubdejk ma jistax jaqa'. Mara għal-kubdejk ma tistax taqa'. Il-mulek inqal l-kreazzjoni kollha tiegħi, l-anġli tiegħi, is-setat kollha jqibuni jinżlu għall-kubdejk qudiemu. Il-poplu tiegħi ma jinżilx għall-kubdejk qudiemi. Issa once again, tista' tagħmilha fiżikament minn barra. U tqalbek kun imħassra. Sewwax jista' jkun qed tagħmilha x'kulħadd qed jagħmilha. Kien hemm dak kont hemm tajjeb li tagħmilha
Imma jista' jkun li għamiltax issa drajt parti mir-reliġjon. Issa mhux qed ngħidlek armi kollox. Erġa' ifdi dak li x-xitan seraq. Ifdih. Erġa' ġibu lura lejn il-mulej. Erġa' tieħ dak li Alla ħaqqu. U Alla min issa sal-eternità irid minnek number 1 tqimu. Xi ħaġa oħra li l-Iskrittura tgħidlek fl-ewwel Timotju u anke f'bosta passaġġi fis-Salmi. Fl-ewwel Timotju 2:8. Pawlu jgħid hekk, irrid li kull imkien f'kull knisja hemmhekk jgħid irġiel. Imma ħabilx rasek għan-nisa wkoll. Għax hu jgħid il-popli kollha. Irridkom tollu idejkom qaddisa bħala tifħim. Samuel, ejla. Hawnhekk. Mela. Immaġinaw, eżempju, kameras, ġibu li dal-eżempju. Samuel, ħanerfek. Intom minnu tajtu x'għamel Samuel awtomatikament. Erġa' mela Samuel. Għamela? He's worshipping. Meta ħana nolejdejna, Daddy wants to pick you up. Thank you, Lord. Lift up your hand. Grazie Messia. Grazie Maria. Grazie Gesù. Grazie Maria adesso. Ħalla jirfeku. Ħalla jibbikjaku. Daddy, I need you. From your heart. Not just with your hands, but with your heart. Thank you, Father. And as you have hands lifted up,
Continue to worship Him. Let the Holy Spirit hover over you. على Espíritu Santo يخدم فوقك. Just keep your hands up. Thank you, Father. متى كان hemm gwerra fil-wiet, kien hemm Mosè u fil-wiet kien hemm Ġoswe u l-armata tal-Mulej. U lil Mosè qallu, Mosè, olli jdejk. Sakemm iżomm idejk mollija, il-battalja tirbħuha. U meta jdejh bdew jgħajjew, il-Mulej qallu, Aron, ħur morru għajnu l-qadri tiegħi ħalli jdejh jibqgħu mollija. Jibqa' jadorani, għas-sakemm tadorani, ir-rebħa hija tiegħek. Halleluja. Halleluja. Xi kultant tlabt, somt, tqabadt. Now that's it. Just worship. Worship. Satan hates when we worship our King. Grazie Gesù. Alla meta krea lill-Iżrael għamilhom iċ-ċentru li kienu jduru madwaru huwa ċentru ta' qima. Ħanejdilkom aħwa, l-irħula Maltin, jekk intom tinnaw kull raħal il-Knisja kienet fin-nofs. Dik mhux kombinazzjoni. Dik tfisser il-poplu ta' dak ir-raħal idur madwar il-qima. Il-qima lil-Alla. Jekk titgħallem tqim u tadura lill-Mulej, tgħix ħajja tar-rebbieħ. Meta Ġeħoṣafat, wieħed mir-rejiet ta' Iżrael, jew ta' Ġuda insomma, nsejt, tal-poplu tal-Alla, meta kienet ġejja battalja kbira kontra dejhom. Taf kif rebaħ il-battalja? Aħwa, ejjew nagħmlu praise and worship service. X'inhi? Dawk ġejjin joqtluna, ħajbbuċerjawna. Il-battalja mhux tagħna. Il-battalja tal-Mulej tal-eżerċiti. Jiena windin imuħ. Halleluja. Min jaf kemm stajna rbaħna battalji minflok bil-fom, bil-ġlied, hija billi nadraw il-Mulej. Hemm fejn ċab-ċab minn qalbek. Tolli jdejk. Tkanta. Aħna ningrazzjaw il-Alla ġejna mbirkin b'nies li għandhom talenti Alla poġġa fihom ta' kantu mużika. Però nfakkarku ma nirreplejsjawx it-talenti mal-preżenza tal-Alla. Fl-atti tal-apostli raw il-glorja tal-Alla ma kellhomx instrument wieħed. Alla mhuwiex kontra l-istrumenti, fis-salmi bl-aktar moċċar jgħidlek li użaw l-istrumenti kollha biex tfaħru lill-Alla, imma l-ikbar instrument huwa da minn qalb. Halleluja. Grazzi Ġesu. Meta jiena u inti nfaħru lill-Alla, inqimuh u nadrah, tinsa kemm kbira l-problema li tiffaċċja. Għax tiġi inser kemm kbira l-Alla li inti tadura. U meta tara mbagħad l-Alla li huwa missierek mal-problema, il-problema tisparixxi fil-preżenza meta inti tqim mill-Alla. Halleluja. Meta jiena u inti
nitalmu nkunu vera adoraturi, worshippers, adoratori in Italjano. Taf xed tagħmel inti li kien nifsek? Inti tissir moħħkom hawn jisimgħuni lilkom tarawni. Meta jiena ngħix l-Iskrittura tgħidlek offru lilkom infuskom u ġisimkom bħala sagrifiċċju ħaj. Li huwa s-servizz tagħkom ta' qima. Rumani 12:2. Meta jiena u inti inqumu kull filgħodu nfaħru l-mulejn ringrazzjaw il-Alla. Diġà qed niddiriġu d-direzzjoni ta' dik il-ġurnata. X-xitan jaħrab kif tibda tqim il-mulej. Meta jiena u inti niddeċiedu moħħkom li aħna nsiru it-tempju tal-Alla. Għax Alla meta bena t-tempju, it-tempju bnieħ biex jiġi adorat. Mhux biex imorru jeħilsuha. Ġi biex jagħmluh, Alla krea t-tempju biex jiġi adorat. Illum it-tempju għanti. L-ewwel u l-ogħla skop huwa inti biex tadora lil Alla. U ħanejlek xiġri. Xi kultant jiena u inti ngħaddu minn żmien ma għandix aptit nadora lil Alla. Għajjejt, norqod għandi aptit jew mmur nikol ikla jew whatever. Ma meta inti issa tasal dak il-punt u tgħidina ħanadura l-Alla xorta waħda, ħanqim l-Alla xorta waħda. Dak il-ħin inti fuq rasek tinfetaħ is-sema għax issir sagrifiċċju ħaj. Halleluja. U tikkrea bejnek, bejn din l-art u bejn il-ġenna sema miftuħa, kolonna tal-glorja tal-Alla fuq ħajtek. U ssir dak l-altar fejn nar tal-Alla jinżel fuqek. U d-dimonji jitredu. Lejla hekk ħnamlu. F'dan il-preżenza hawnhekk. Inti meta tibda tadura l-Alla ma bejnek u bejn is-sema, il-ġenna m'hemmx iktar hindrances, m'hemmx iktar blockages. Issir channel miftuħ, is-sema tħares lejk u fuqek. Meta tqim l-Alla tinsa l-problemi, tinsa lilek innifsek. Ma meta tiftakar wisq fik innifsek, tispiċċa tinsa tqim l-Alla. U tispiċċa inti ċ-ċentru ta' ħajtek minflok Kristu għaċ-ċentru. Halleluja. Il-mulej sejħilna biex aħna nadurawh. Ħanorikom Tieni Korinti 5. Morru fit-Tieni Korinti 5 u nispiċċaw. Il-mulej sejħilna biex naduraw fil-ġisem, fil-ruħ u fil-ispirtu. Tħalli l-ebda ħaġa li tista' tħassrek f'qalbek. Tħallix nuqqas ta' maħfra. Tħallix xedu la resentment bil-Ingliż, bil-Malti. Imrar, tħallix imrar f'qalbek. Naf li mhux faċli f'din il-ħajja xi kultant, imma dik hija deċiżjoni tiegħek. U jekk inti kapaċi tqim l-Alla fil-weġġat, fid-diffikultajiet, quddiem il-baħar, qudiemek, quddiem il-ġigant li tfaċċa qudiemek, qudiem il-muntanja li tinsab. Darba kelli ħolma vera powerful xi 3 snin ilu. Nara dil-muntanja kbira qudiemi, kbira ta' xi ħaġa, da' skyscraper. U fil-ħolma il-mulej li dak kien il-mulej għalli this mountain will melt as you praise me and worship me. Issa aħna poplu ta' fidi. Itallimna anka nikmandaw il-muntanja biex tinqala. Xi kultant qed timbaħ il-muntanja għax dik il-muntanja partikolari mhux billi tikmanda tinqala billi inti tqim l-Alla. U Alla jsir fajnejk
خاف نكبر من ديك المونتانيا وديك المونتانيا تميل. حنسبتشاو بدن الباساج ودن الباساج هو باراليل مع الكتاب ثلاثة الأبوستل كابيتلو 2 كابيتلو 5 كابيتلو 4 5 تاني كرونيكي مروم 5 نسبيرا لي بلاينات الله ورا اللوم ورا دا المساج انت حتعمل ديسيجني باش تكون ادوراتور من قلبك تالمولاي ومونتاني اللي هيدوبوا قدامك بس برمس اللي تدور الله تقيموا تفخروا ترينغراتسياه توزا كل بوزيشن اللي بيبت السما تولي ايديك تنزل كوبتيك بوجي وجهك مالارد كم بدك بزن تنفخروا تشاب تكانت دانو بكل اسبرسيونيت تا تفكير وقيمة ليه؟ أبارت اللي دون نعملوها معنا نعملوهم في الحياة تاعنا كل يوم برو زغور اكتر واكتر أنتم تعملوها معه أنا أعملوها معه. اسمعوني يا زي أخوان ما نستاش نقيم لا نعرف كم يكون تفشكيل دان مثلا انت متى تجي الفيلوشيب بتفيخ يوم كامل عاملوا بلين مود اير بلاي مود كيف نسان ايميل لا يا خسران ابرمتوا لي شي اخوه بالقاعده فوق السجو والحين تقيمه عشان تقولوا لا تعرف لي ديك هي الأونيكا حاجه اللي انت تستطيع لا تعرف لي ديك بس تستطيع لا شيء هكذا من تيش هتشتغل بالفلوس على كم الفلوس ما بزن يوزي بيش المينستير يتخلصوا الكونتي من تيش هتشتغل بالتالنت من تيش هتشتغل كم عندك سكولا شيء pero تستدوي بلو قلبه متى يراك في الشيركوستانسي قدام البحر قدام الجيجانت قدام المونتانيا تهدرك شورته واحده امين هاليلويا قدس يسوع وهنيدي لكم هذا هو بليز تهدوش عليكم تهدوش علي راي لينا ارسوني لينا اوتك مش باستا ذاتها اما في الحين تقيمه ما تقدرش تسبيها في الحين تقيمه ديمي مش واحده منهم في الحين تقيمه تبشر راسي انفخر مولاي non l'idea arcuptea malard incanta inchap دي يمكن في البيبي ما تزستي اي نكونوا سنسيتيفي حقوا المولاي اللي يجي ادورات تاني سلاتن 5 من فيرس 11 اسمعوا تريد بوبلو تالا ريفر اوف لاف تريد لدين السالة مش بس تكون مملية بالناس شاشة سبيحة إما تكون مفقوة بالجلوريا تالا مش ضربة في سنة كل ضربة اللي نجواو خليني أديكم قهوة يو تخرج تفانجليزا في الطرق and it's very laborsome يوم كلها تدل الجلوريا تالا فوق دين الكنيسة والبوبلي ينجدبوا بهالفاكو مش فاهم البريزنس تالا يجي اترات بوبلو عشان يريدوا يراو يريدوا يخصوا يريدوا يسبرينساو why not we serve the living God amen verse 11 وين قعد الاركه اللي في ايام البطه المولاي اللي يعمل مع ولاد اسرائيل فين الاركه له؟ في قلبك
Imbagħad qam bil-wifqa, skużawni. Vers 11. Dal-poplu talla meta marru flimkien inġemgħu flimkien. Ġara li l-qassisin ħarġu illum jiena inti l-qassisin. Il-poplu talla jissejjaħ il-saċerdozju reali. L-ewwel Pietru 2:9, Apokalissi 6, Apokalissi 5:10. Ġara li l-qassisin ħarġu mill-post il-qadis wara l-qassisin kollha li kien hemm tqazzu bla ma taw każ it-taqsimiet tagħhom. Il-Leviti kantanti kollha. All praise and worship team got up here. Il-Leviti kantanti, mużiċisti, kollha, jiġifieri Asaf, Heman, Gedutan, Ulidom, Uħutom, libsin l-għażel, kienu bil-wifqa naħa tal-van tal-artal, bil-platti u l-arpi u ċetri, u magħhom 120 qassis u trombi. U kif it-trumbettieri u l-kantanti kollha bdew isemmu ħoss wieħed flimkien biex isebħu jfaħru l-mulej, kif kienu jisemmaw id-daq ta' trumbetti u l-platti u l-istrumenti tad-daq biex isebħu l-mulej, għaxu tajjeb, għax għal dejjem it-tjiba tiegħu. Ġara li t-tempju tal-mulej imtela bisħaba tal-glorja tal-Alla u ma setawx il-qassisin ikomplu s-servizz tagħhom. Wow. Mhux ma redux, ma setawx. Minħabba sħaba għax il-glorja tal-mulej imliet id-dar tal-Alla. Wow. May this place be known where the glory of God manifests. ħajkun dan il-post fejn il-glorja tal-Alla timmanifesta. Why not? Why not? Dan huwa revival. Do you know what's revival? When there's so much of God that people are all pasted. There's so much of God li assistaw jidħlu fil-binja. Dak revival. Revival is more of God and then people. Dak revival. Li kif tidħol minn dik il-bib tiltaqa' malla. U n-nies minn ġadak il-bib jibdew jikbu jitredu bil-qawwa tal-Alla. Għaliex? Għax hawn poplu ħaj. Qed jaduraw il-Alla minn qalbhom, bl-ispirtu, mill-verità, b'ġisimhom, bla mistħija. Għax jarani xaħat. Bejnek u bejn mole. Amen? Ejn baxxa rasna. Thank you, Jesus. Tkellem mal-mulej minn qalbek issa stess. Talk to the Lord right now. Ask the Holy Spirit to make you a worshipper. Not for the service, for the rest of your life. Mux għas-service biss, għal-komplement ta' ħajtek. I want to be an altar. Jina rrid insir għal-artal. Fejn il-glorja u n-nar talla jimmanifesta. U jek tizbalja, jalla qatt, imma jek tizbalja, ftakar fid-dem tal-ħaruf li għaddes is-sagrifiċju. Għaddes l-offerti. Il-Bibja tgħidlek kollox fit-tempju kien jiġi mqaddes bid-dem. Kollha kemm intom, kollha kemm aħna niġu mqadsa bid-dem tal-ħaruf. Għamilt x'għamilt, tlob l-Alla maħfra u ftakar il-dem ta' Kristu huwa ħafna iktar qawwi minn kwalinkwa dnub jew ċuċċata li inta għamilt. Halleluja. Itolbu miegħi dak kollha li intom hawn preżenti. Dak kollha li intom qed issegwu YouTube u online.
itolba miegħi issa stess. Missi Addis, grazzi tal-kelma tiegħek. Grazzi Ġesu li llum inti kellimtni ċar. Mulej, irrid inkun wieħed minn dawk li nagħmillek realtà ix-xewqa ta' qalbek fil-ħajja tiegħi. Inti li sallum il-ġurnata għadek tfittex nies li imuk reali, kunu reali minn qalbhom. Għamilni wieħed minn dawk mulej li nqimek minn qalbi, nadurak b'ġismi kollu, b'ruħi kollha, b'moħħi kollu. Mhux issa biss fil-ġemma imma ħajti kollha. Spiritu Qaddis, qaddisni u għamilni strument, għamilni artal ħaj fejn nar tiegħek jimmanifesta. Ġesu, għatini qalb, itħabbad bl-istess ritmu ta' qalbek. Għatini qalb għalik mulej. Aħfilli fejn qastek, fil-ħsieb, fil-għamil, fil-kliem. Abba Missi, inti jistħoqlok kull qima, jistħoqlok kull adorazzjoni. Aħsilni bid-dem tal-ħaruf u qaddisni bl-Ispiritu Santu. Millum il-qoddim, minix ħanistħi, minix ħanati każ x'jaħseb il-bniedem u x'jgħid il-bniedem. Mulej, sib fija tempju Qaddis, sib fija persuna li qalbi tassew tħobbok u l-inferra li maħabba tiegħi fuqek mulej bħalma dik il-mara ferret iż-żejt tagħha fuq riġlejk b'ġest ta' qima. Lilek mulej kull tifħir u glorja. Sakemm inti sejjaħ li biex inkun miegħek fl-eternità fil-ġenna. Għatini s-saħħa, għatini l-koraġġ. Fejn hemm xi ħaġa li għandi bżonn nirranġa f'ħajti, ejni Spiritu Santu ejni inti. Ejni mulej. Ejni nħobb bħalma tħobb int. Ejni nqim kif tixtieq int. Ejni naħfer kif taħfer int. Neħħi mulmej kull forma ta' mrar, offens, nuqqas ta' maħfra minn qalbi. Ħalli nkun nista' nġiblek qima pura u qaddisa mulej. Grazzi tal-ismajtni. Minn qalbi nitlob dan. Inti l-mulej tiegħi, is-sit tiegħi u s-salvatur tiegħi. Int biss mit-talija Ġesu. Int biss xerrid demmek għalija. Int biss serġejt ix-xux taħid. Inti is-sit tiegħi. Millum il-qudiem għamel minni adoratur ġenwin għal-kemm twila l-eternità f'isem Ġesu Kristu. Amen. Għal dawk kollha fuq YouTube, televizjoni u Facebook. Halleluja, l-paċi magħkom, narawkom nhar is-sibt li ġej, ejjew esperjenzaw il-preżenza tal-mulej. Halleluja, God bless you.